iyo byamaze kumenya impamvu bigiye kurasa ya nyayo ntago bijya bibasha guhusha. Buriya ngo iyo urasa ugahusha nuko nta mpamvu nzima yo kurasa ubufite, atari ko buriya ufite impamvu nzima. Ambani ni ryo urugero bahise batanga. Ambani niwe mukire wa mbere muri Aziya w'umuherwe, ndetse muramuzi ejo bundi yakoresheje ubukwe bw'umwana we, bari hano arabamanura abantu bose ba Bill Gates baritabira. Sasa ingwese uvuga ngo uyu mugabo uje ndabona ari ku rwego rwaba Ambani. Ati umuyobozi wari kwiyambaza muri kano gace kacu minister, umunsi umwe yicaye hari umukire ukomeye cyane mu gihugu waje kumureba. దీన్ని బాక్సైట్ అంటారు. iriya nibuye bita bauxite, అరుదుగా దొరికే ఖనిజం. nibuye ry'agaciro ritakunze kugaragara ahantu hose. Bauxite మీ నియోజకవర్గంలోని కొండ. uriya musozi urimo ririya buye rya bauxite, Danipai. kandi ariya mabuye ya bauxite arimo ku bwinshi. Bambwiye ko kuri uwo musozi ngo hari inzu n'amafamu n'uruganda, ngo muhabirukane bose mbahe miliyari 3 mugende mubagurira ubutaka mubirukane, none twe dusigare ducukura ubutaka. Ahantu bashaka kwimura abaturage ni ahantu wa mugabo afata nk'ubutaka bwera, nta muntu ujya agera, nta n'igipapuro kijya cyagera. Hari umukire uje avuga ngo ndashaka gutanga miliyari 3 z'amarupi abahatuye mubagurira ubutaka 3 byibura nabo bagira ubuzima bwiza. Nibanga kuneza ndabica nsigarana ubutaka. Wo ni umukire, ubutaka nsigare nkuramo amabuye. Stante tegalo tegulani. Abagurishije babimure mu butaka bwabo, ngo mu butaka bwabo harimo amabuye, umukire arabaguza. అంతే అక్కడ మొదలైంది అసలు పెంట. ఓకే yaracyamubwira inkuru. ఆన్సర్స్ ఇదంతా బాక్సైట్ గురించి. Sawa, ibyo umbwiye birahagije. none ngiye gutangira క్వెరీ చేస్తున్న వ్యక్తి ahubwo బాక్సైట్. umuntu twari turi guhiga arengeje agaciro ayo mabuye y'agaciro abantu bari bari kurwanira. అక్కడ ఎవరు? Niwe watumye ikigo అక్కడ ఎందుకు ఇన్యాక్టివ్ అయ్యాడో కనుక్కో. turashaka kumenya impamvu, noneho usubire mu Burayi ubaza amakuru yatumye uriya mwicanyi bita Igo atagikorera i Burayi, akaba amaze imyaka 10 nta muntu yica, nta makuru yatuzi. Umenye impamvu atakiri gukorera mu Burayi amaze n'imyaka uburyo ikomenikana n'ibiti. ఇదంతా వాడే అడవి. Isi yose tuyibara nk'ishyamba rye. కడస్తాడా? natwe yaduhiga se, natwe yaduhiga. 10 years back. Imyaka 15 ishize hari umugizi wa nabi bacuruza ikigabo basanze kiri kunywa amayoga. Umve ఏడ కూడా వచ్చేసి nano wankurikiye kuko సుఖంగా ఎవరు కూడా nta nubwo mwandika ngo niyangiriza umwijima mu mahoro. Iyo umuntu ari kunywa inzoga nyine bari kwangiza umwijima, ubu koko n'umuntu azajya kwiyangiriza umwijima we mu mutere hejuru. నాకు తెలిసిన nkaho umwijima ari kwangiza ari uwa basi. నువ్వు రా పోలీసులు తీసుకెళ్లారు తెలుసా?